The Lord be with you, and may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Masih
Ito na itong ganyan. Pwede po. Gloria. Gano'n po na. Last na po. Diba? Paano? May kaya. Ating ikaw kaya gadget panalangin natin para magsabay-sabay lang. Taglang anak ako. Verses 9. Pakicheck po yung lyrics verses po ng panalangin. Number 1 po. Long you po. Hindi sana pagkulapan, inelektik niya.
Anak ni Diyos, gusto tayo titula. Ibait niya ni Jesus, manalangin kamo, pasalamat kiniba. Salamat kung ibait niya ni Jesus. Pastor di marlema, pastor karing buka, manila pe pakitya, ilang meraling dito. Kayo tatakot, masaya'y balita ko, ibait niyang beling-begi, ang kalapagligtas yun. Sablang anak ni Diyos, gusto kayong titula, muling ibait niya Jesus, manalangin kamo, pasalamat kinipa, salamat kung ibait niya Jesus. Punta kayo ka rin, tandang angin nilay na, ingat makakera, makahalukin ng pit, isyulan ng gabi, kariting Bethlehem, sulong punta na kayo, nalawan Ingilo. Sablang anak ni Diyos, lukso kayo kitula, muling ibait niya Jesus, manalangin kamo, ang salamat kinipa, salamat kung ibait niya Jesus. O manalangin pa, pusong minuno saya, silang galing yeni, ikalaning bayang biya, karisalang tao, karisaklang lelawan, magaling ang magayapan, magaling ang tuliran. Sablang anak ni Diyos, gusto tayong itula, muling ibait niya Jesus, manalangin tao, pasalamat kingit pa, salamat kung ibait niya Jesus. Kaskutin marami, makastun karin tupa, kailang ekapit kya, ingang melaning kino, kayo tatakot, masaya'y balita ko, si bait yang ininigay, kalapagligtas yun. Sablang anak ni Diyos, lukso tayo tintula, muling ibait niya Jesus, manalangin tamo, pasalamat kinit pa, salamat kung ibait niya Jesus. Anting metong nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili sanang parati kaya gayungan. At kaya ka timurin. Pakamalan kong kakaluguran, anting meto nga balayan, anting meto nga pamilyang menaya, migunam at mengadi king pamanyatang naning kapaskuan, aduan tamong eni, ing kalam naning Gino at makanyan mo naman, ing kayang pakalulu at kapatawaran karing kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo po ngayon, miyag na nagnan, ng kapanisyan. Magkumbisal ko, King Diyos sa mayo payang tuto, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipanigapuko ka sa Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos, sa mayo payang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Aking yato kapayapan karintaon kay ang kaluguran. Ginong Diyos sa ibanwa, mayupay ang Diyos sa tigpa. Sasamban na ka, pasalamatan na ka. Pupurihan na ka, paulining ke kang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Jesucristo, bundong naganap ninipan. Ginong Diyos, Koberoning Diyos, ikang migalapoking kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, ikang makaluklok king wananig pa. Tanggapan mo ing panalangin mi. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ikang bukuding banal, ikang bukuding ilo, ikang bukuding kakatas-katasan, Jesucristo. Kakuning Espiritu, barating likaya ng Diyos, Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Manalangin tamo. O tapat ming Diyos, pakilala mo yung kay kang sarili at magsalita ka kay kami kapamilatan ng Jesucristo, ingke kang larawan at mabye amano. Ibuklat mo ring balugbog mi at puso bantanggapan miya at pamintuan ingke kang amano. Busan mo maging mabiyayang katawan ng amano mo busal mi. At antimurin ka rin kay kaming amano at dapat ning kapayapan. Katutuan, katuliran at lugod ning pamakikaluguran at pamanyuyong babalikid king sarili. Manano na sanang itiing maging dalan, banding tao kilalara ka, king ing anak mo mabiyaya busal mingene, at puryanda ka, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. Makayamayang tatangalan, ing talamak pamalitang, daratang daralan karing kabundukan, magdalang maya pabalita, ing balita ning kapayapan, magdalang tula, ipabalo na ing tagumpe, at sabyan na kingsyon, ing kekang Diyos, Ariya. Detang magbante king syudad kukulisak lang. Kukulisak lang niya behabe king tulara. Akakit da karing sarili rang mata, ing pamagbalik ning Ginu king Sion. Mangulisak kayo king tula, miya behabe kayong magkanto. Ikong kakarinan ameng alasak ning Jerusalem. Pamatulan ne ning Ginuing balen na, linigtas na ning syudad na. Gamita ning Ginuing banal ng upaya. Iligtas na laring memalen na. Ating mabilog ayato, iti akit na. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. King dalit tatapakibat, makiabiyata mo po king koro. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blarato niyatu. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blang tao niyatu. Dalitan niya yung bayong daliting Ginu, uli na ning makapagmulala ng depatan. Ing sarili ng kayupayan at kabanalan, in tagumpe, kayang kimtan. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blang tao niyatu. Pisyag ning Ginu, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepagit ng tune. Ing pangako naging balen Israel, nakeling wan, karelamit mo, yang lugod ampong katapatan. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blang tao niyatu. Ing lugod ning Diyos, ikiting sablang tao ning yato. Dalit kaking Ginu, uling magsaya ka o meto yato. Puryan nye kambening dalit, at kulisak ning tula. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blang tao niyatu. Dalit kong kapuryan king Ginu, manigtigan ko ang lira. Tipunan niyong trumpeta at tambuli, at kulisa kong mitmong tula, king Ginung, ari tamo. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blang tao niyatu. Pagkumpening Diyos, ikiting sa blang tao niyatu. Pamasang ibat, king sulat karing Ebreyo. Kanitang minuna, king dakal amialwang paralan, migsalitaya ing Diyos karing kakatamong pipumpunan, king kapamilatan daring propeta. Dapot kareting talwing aldo, migsalitaya kakatamo, king kapamilatan ning kayang anak, king kapamilatan ng lilanganin ng Diyos ing meto sikluban, at ing anak iya intilduan ng talapagmana king sabla, king kapapusan ng panahon. Iya ing maslag ng sala ng ligaya ng Diyos, uling ganap ng kawangis king kayang kadyosan. Iya imamantini king meto sikluban, king kapamilatan ng mayupaya ng amano.
Ngening alinis na nalarin tao kindungis na ning karelang kasalanan. Linuklukya king danay ng wanan ning Diyos, ang mayupayang tutu karing banwa. Nung makanano ing lagyong binyene ning Diyos king anak, lalagpos siyang epalak king lagyuda ring anghel. Makanyan niyang makaypaygit epalak karela. Kapilan man, napasinabi king Diyos, king kanino man karing anghel. Ika inganako, king aldoyti, meging igpamo ko. Ni ena naman sinabi, king kanino mang anghel, ako ing maging igpana, at iya maging anakem. Antimurin, inyang malapit niyang itubod ning Diyos keti king yato, ing kayang anak apangane. Sinabi na, sukat deng samban ding sablang anghel na ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapong iniban parangalan ing maya pabalita. Ing meto ngayaldo banal, daratang ya kaya katamo. Meko keni ikong sablang bansa at sambanye ing Ginoo. King aldo iti ing meto nga maulang sulu, sunglagya king yato. Ing Ginoo manadili kayo. At kaya kan timurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keko o Ginoo. Bayuya melalang ing yato at tune ing amano. Ing amano kayagom nening Diyos at nung nuya ing Diyos, ing amano makanyanya naman. Iba't pa king kamumulan ing amano kayagom na nening Diyos, at king kapamilatanan ing amano, lelangan nening Diyos ing sablang bagay. Nanuman ing melalang ngalang me palyari nunemo, king kapamilatana. At tsukeya ing biye at iting biye, yaing migdalang sala karing daw. Saslaging sala king karalumduman at ene adaig ning karalumduman. Tinubod na ning Diyos ing meto nga tao, ing lagyo na, one. Di natangyaban mo niya patutu tungkol king suluban king kapamilataning kayang pami patutu, maniwalala ring sabla. Aliwaya iwan ning sulo, di natangya ban mo niya patutu tungkol king sulo. Ingamano ya ing tune sulu, adaratang king yatu ban mo niya sala, karing sablang tao. At tune ingamano king yatu dapot ene akilala ning yato, agyamanging yatu lelangane ning Diyos, kapamilataning amado. Di natangya, king sarili ng balen, dapot sikwil dering kayang kabalen. Makanyan man karetang tinanggap at meniwala kaya, pig kalubna. Ing karapatan maging anak no ning Diyos. Maging anak no ning Diyos, king kapamilataning daya, o ning pamitaning lamanot ning dapat ning tao. Ing Diyos mismo, ya ing ipara. Ing amano meging tao ya, at me kiyagom ya kegadamo. Ikit mi ing kayang kamalan, amit mong lugod at katutuan, at kamalan na mga tulid mong bukod, king bugtong nanganap ning ipa.
Minyayang patutuiwan tungkol kaya nga na. Ya, ingamanwan ko kanitang sinabi ko kaya kayo, datang yang kay bat ko, dapat may gitya ka na ko, uling bayo ko pamibayit, ya, at tuna. King ganap ng lugudi tamungan, mirinan tang kanwanan, pigkaluba na katamong kalam, makanyan-kanyan. Pigkalub na ning Diyos, ing batas, king kapamalatang Moises, dapat ing lugod na, at katutuan miras karing tao king kapamalatang Heso Kristo, alapang ninumang menakit king Diyos, dapat mi pakilala ya ing Diyos, karing tao king kapamalatana ning bugtong ng anak. Ing anak akayagom ning iba, king panga Diyos, at kalaguran ng tutu. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning gagatang galigtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kayo ngayong sabla. Merry Christmas po. Magsilbiyo pong pakipugi rin kasiping yung sisimbangin ni pag-isabi karela. Merry Christmas. Merry Christmas po kay kayo ng sabla. Parokyano kaya ni King St. Jude Paris. Ngayon po kanong banwang 2020 at neking kaya liwa ing paskuta mo. Ngara rin aliwang sasabi. Ngayon banwang 2020 at neking kaya liwa kanuing Pasko. Ewari. Sabi po ng iba, hindi lamang to ito Pasko. Hindi lang basta Pasko, kundi ito rin ay Paskovid po. Hindi lang basta Pasko, kundi ito'y Paskovid din po. Inya naman po, ing lawe da rin kay raklan kay katamo, agpangnamo rin po. Karing niyayaliwang kapalyarian king biyata mo, karing aldoldong, dadalanan tamo, araranasan tamo. Ing Pasko, tamo po kanungening banwa, sabi da rin nga liwa, ding dakal ngara, asymptomatic ya. Ing Pasko kanungening banwa, asymptomatic ya. May man mo kanu panamdaman. Wapi naman po. Pansinan niyo po ngening Pasko, at naking karakal makabawal kay katamo. Karing anak, bawaling manyiklod. Ang yang kay katamo mo naman, na atyo naking edad. Bawaling manyiklod. Alang dakal ayanak amayakit karing dalan ganyan. Tahimik mo. Alang salo-salo, alang galamano, alang beso-beso. Alang makaying manyali, uling bawal ing Christmas party. Even po, ding edad 15 years old pababa at ding 65 years old patas, ding kay katamong seniors, may nga rila mawari kanyang tutuklong numero. Ing dadalanan da, ewari. Bawal pa kano, may man mo kano panamdaman, ngara po. Alapa mo, ngarang sasabi ring dakal kay kadamo. Sasabihan da po ring dakal, may purnada yarugo ing paskuda mo. May purnada yarugo ing paskuda mo. At uling may purnada ya, uling may makaing panamdaman ing Pasko, may ngariya po kano kanitang asymptomatic mo naman po. Hindi lang siya Pasko, nakupin po kaya kayo, kundi ito'y Paskovid din po. Hindi lamang basta ito Pasko, kundi ito'y Paskovid din po. Tanong ko lang, kutang ko mo, ano naman? O ngeni mo, ano naman ngayon kung asymptomatic ang ating okasyon? Bakit? Ibig bang sabihin nun, wala na tayong okasyon? Wala nang diwa, halaga ang okasyon? Hindi mo na mararamdaman ang halaga, ang diwa nitong ating selebrasyon? Hindi naman ganon. Naman po makanita. Po? Remember, iti simbitlan kay kayo,
Binggit kay kayo, sinabi kay kayo, inyang mumuna ng aldoning kay katamong misa de galyo, mumunang pamanyimbang bengita mo, ating kung meto nga paganaka, kay kayo, nung atatandaan niya pa po, agaganakaya pa, iting ama nung simbitlan ko. Ang sentro ng selebrasyon ngayong Pasko ay hindi naman si coronavirus. Ang sentro ng selebrasyon nating Pasko, ngayong Pasko, ay walang iba kundi si Jesus. Hindi ang coronavirus, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kutang gumupo. Nanula po wariring miyayaliwang symptoms ning Pasko. Pag-iisip yun na mo, nanula mo ring miyayaliwang simptomas na ning Pasko. Kakit mo, panamdaman mo. Christmas tree, Christmas lights, parol, Christmas songs, lagang baka, bebingka, kalame, aleyubi, dakal regalo, new bill sa Aguinaldo. Di nga liwa sa sabyenda, o dakala taong ipapalit ka rin bangko. COVID po, ngara. Bayong sapatos, imahalan at miyayaliwa pa. Sabi da po, ngeni, ala lang ulaga deti. Deting simptomas. Ngeni po kanong, ngening panahon ng Pasko, ngening kapaskuan, ala lang ulaga deti, ngara. Mo man mo panamdaman, may ngariya mo naman asymptomatic niyan, ngara ring kekaldan. Dapat napuburing sabyan na alang simptomas, nakamituran. Napuburing sabyan na alang simptomas, naka miapektuan. Buri na bang sabyan nita, naka-carrier? No. Alipo. Pag nakapuking balang medong gagata mo, mawala ing Pasko. Mapurnada, iting pamanyatang naninggino, hanggang mabyeya ing tao. Hanggang ating tao, king yato. Ulitan kaya po. Mawala ing Pasko, mapurnada, iting panyatang naninggino, hanggang mabyeya ing tao, hanggang ating tao, ketiking yato. Ang tao mismo ang nagdadala sa Pasko. Ita mo po. Tayo yung carrier ni Hesu Kristo. Ita mo in carrier na ning Pasko, ita mong tao, inya hanggang ating tao ketiking yato, atin mo namang Pasko. As our gospel is telling us today, and the Word was made flesh. Ing Diyos, ing amano, mi katawan niyang tao. At iting tao, ing Diyos sa mi katawang tao, may kisawot tiya, may kipamaleya, may kiyabeya. Kaya katamo, meging tao iya, kalupata mo. Ing amano, mi katawan niyang tao. Ing Diyos, meging niyang tao. At ing Diyos, may kisawot iya, busal tamo. Datang at datang yapi naman po yung Kapaskuan, bistat man dakal kapagsubukan. Di natanging Kapaskuan, bistat man dakal tamo kasakitan na dadalanan. Di natangya po yung Kapaskuan, bistat man ating pandemya, ating COVID-19, ake katamong lalabanan. Paganaka po hanggang ating tao, ating Pasko. Ulinging Diyos mismo, mi katawan niyang tao, at tiyubusal tamo, ewari Emanuelia po. Karakal po ba nalatao, lawan nyo, nepo, ibalik da kayo mo, king siya mayaldong pamagnobena tamo, ngayon niya mismo, iting maragul a kapiestan, maulagang kapiestan, solemnidad, ning kaibaytana, ning Gino, ibalik da kayo mo, karing kwento, karing pamamasa tamo, inyang simbang bengi, karakal tamo kilalang banal a tao, ameging carrier na ni ngapong Gino. Ninorete, ing Anghel Gabriel, ding miyasawang Zacarias at Elizabeth, nino pa, Jose at Maria, San Juan Bautista, deti dadalande ngapong Gino. Ila, atsukim pusuda ing Diyos. Ing Anghel Gabriel, tutong carrier nening maya pabalita, kari Zacarias, Elizabeth, Jose at Maria. Zacarias at Elizabeth, nanula, carrier noning pangako na ni ngapong Gino. San Juan Bautista, carrier nening kapagsadyan
para king pamanyatang naningapong Ginoo. Iyose, carrier ne puning kabanalan, kapamintuan at katapatan king Diyos. At siyempre, mawala yawari ing kay katamong Hindu, i Maria, carrier ne ning Ginoo, king kapamilataning kayang tango, metupad ing plano na ning Diyos king daw. Ilangan deti, kasimbitlan ko, kay kayo, ding kilala tamong banal alagyo. Carrier no, nga ni nga pong Ginoo. Inya ang gapungin nung nga pansinan nyo, miyayawa tapa po. Pag masusyan tayo po, pag celebran tayo po. Totoo, may kad miyayaliwa na po. Ing kay katamong arapan, ngayon banwang 2020, kapag subukan, kasakitan, may kad mabayat ing kay katamong dadalanan, dapat putang atsu baluta mo, ing Ginoo, king biyata mo, deti alalang kwenta kay katamo. Bali po, sa neta mo na pagselebran tayong Pasko, masaya, masigla. Ne po, kalupad po ring may ngalabasan na banwa. Dapat nung pakatingiran tayo po, ing kay katamong Pasko ngayon 2020, man po aliwa kay sa aking sadya. Bakit? Sa neta mo masigla, sa neta mo masaya, pero kalupa niya mo ning dati yan Kalupa na mo po ning sadya. Bakit? Pansinan nyo, nabengi, simbitlan ko reti kay kayo, mi bayit yung Ginoo, madalumdum. Mi bayit yung Jesus, dakala krisis kanita. Mi bayit yung Jesus, dakala kapagsubukan, magulo mo naman kanita. Mi bayit ya, king asymptomatic abengi. Totoo, alayapin naman pong makaying simptomas sing Pasko ngayon banwang 2020, dapat banal nemang tutu, uling mi bayitya, ingapong Ginoo. Sana po, anting panauli king homilya ko, sana po kalupada, ring meging banalataong minuna, meging carrier na ning apong Ginoo, Anghel Gabriel, Zacarias at Elizabeth, Jose at Maria, makanyan mo naman ni San Juan Bautista, sana itamo ngeni, maging carrier na katamo mo naman, ban kanita king kapamilatan tamo, akit deng at tsu ing Diyos, busal tamo. Sana king kapamilatan tamo, uling carrier tamo, iyawatala, ringaliwa. King tula, king saya, king lugud at ganaka, at makanyan mo naman po, maragulabage, ing pama bumusta. Kaya kayo ngan po, sablang parokyano, Merry Christmas po. Merry Christmas po. Palakpakan tayo po. Yan nga pong gano'n. Talakad ka ba? Kaya katamo ya pong ening ipasyag, kaya katamong kasalpandayanan. Sasalpandaya ko. King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayaning banal espiritu, may bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabye, ampon may nga mate, sasalpantaya ko, king banal espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasuglirang mieding mete, at king bielang anggal. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, ing Diyos, kaya betaya, kang Jesus, kang bening maragulatula at kapanaligan, manalangin tamo kang Jesus sa ginutamo, ing kay katamong Emmanuel at tsubo saltamo, karing balang kayadwanan, ngayungan pong manigapu, Ginoo, manatili kang kayabemi. Ulitan niya po. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka ring magmasusing mitmong tulaking Pasko, pasalamat taking Ginoo. Para ka ring imanakit tula ka ring karelang pibale-bale, kaya kabaning Pasko, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka ring anak amatulang ini, pasalamatan tayong Ginoo. Para ka ring anak amanaya king karelang daki king kamulob at saya, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para king sablang magmalasakit, magdalang kapayapan king yato,
Pasalamat taking Ginoo. Para ka rin bansang hanggang ngeni, milalaban, manalangin taking Ginoo. Ginoo manatili kang gayabeme. Para king kasalpantayanan na miyabye kaya katamo, pasalamat taking Ginoo. Para king mas matinding kasalpantayanan na mitulak kaya katamong ngunye, lalong maraguladake ning biyatamo, kang Jesus, manalangin taking Ginoo. Ginoo manatili kang gayabeme. Para ka rin kayanakan ang makibalo kang Jesus at ating kapanaligan, pasalamat taking Ginoo. Para ka rin mga alinlangan at makibalo king karelang pupuntalan, manalangin taking Ginoo. Ginoo manatili kang gayabeme. Makanyan mo naman po yabe tala ka rin kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan na ning balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Makanyan mo naman po yabe tala, ting kapasalamatan daring pamilya ng Roy at Josie Espiritu, pamilya ng Marie Nogoy, Lourdes, Edgar, Adrian at Andrew Pineda, di Odi at Luz Kiambao, pamilya Kuyugan, di Rico at Helen Galang, pamilya Pagku, pamilya ng Nelia Martin, pamilya ng Gloria Ambrosio, pamilya ng Yujosa Gomez, pamilya ng Rose Martin, pamilya ng Elaine Martin, pamilya dari Tony at Helen Gozon, pamilya Beltran, Ijonel Pamintuan, pamilya dari Mr. at Mrs. Mario Pasyon, ding pamilya Paldeng, di Esther, Catherine, Candido Jr., Maria Chris Claire, Cecil, Christopher at ding Apura. Makanyan mo naman ang pamilya ng Del Flores, pamilya ng Rosario Reyes, pamilya dari Reynato at Lydia Santos. Para mo naman king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Abiog, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Marie Chris Paldeng, Catherine Paldeng, John Paul Perez, pamilya dari Mr. at Mrs. Romulo at Doris Almario, pamilya dari Mr. at Mrs. Jonathan at Annabel Suplico, pamilya Gonzales at Madlang Bayan, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, di Marty at Badet, di Nina May at Janelle Pineda, Itrina Yason, at ding pamilya ng Dr. Mildred Mariano. Para mo naman king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Antonio Simbol, Gloria Arevalo, Demetrio Simon, Corazon Manyalak, Jesus Navarro, Nilo Udan, Esther Gangcuangco, Olga Mangaluz, Pauline Kerr, Michael Lopez, Anita at Eddie Yu, Pio Cesario Pingon, George Willie Simon, Ricardo Manyalak, Gina Torno, Anwil Rafael Sampang, Eliza Fabros Samson, Merla Mangaluz, Cherry Cacnyo, Ipaula at Lenny Hernandez, Romeo Soriano, Gloria Manalili, Ibonifart, Emily, at Donna Joy Gonzalez, at ding sablang kapatid tamong masakit. At para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring pakamalan tamong meyango na bye, lalong-lalo na di Norma, Emiliano Senior, Celerina, Lorenzo Diaz, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Arnold Pasco, Eusebio, Francisca, Annalyn Ocampo, Manuel Tongyo, Met Austin Simon, Roberto Nicdao, George Soto, Patricio Lozano, Maria Bautista, Samuel Americo Gozon, Efren Nogoy, Emiliano at Nieves Zablan, Teresita at Bong Zablan, Onofre Villanueva Sr., Rene Brenda at Abelardo Santos, Di Benito, Virginia Almario, Ana Feliciano, Perfecto at Paz Espiritu, I Marcelo Bondok, at ding sablang kaladwa kim purgatorio, at detangala ng makaganakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Ngeni po adwan tami sarilitang kapagnasan.
Ginoong Jesus, manano na sa nanging maya pabalita, ame tong kagegami, magdalang kapanaligan at tula karing dakal at tayranong lugod keka, akapatad mi at kayabe mi busal mi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Palakad ka po para kang pamaging senso. Manalangin kayo kapatid, baning kayo kadamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karing gamat mo. Hikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, hingkay katamoy kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia.
O Diyos, sa mayupayang tutu, peki kasundo na kami ke kaniting magligtas ng obrang Kristo. Manano na sanang ingayin mi kingaldong iti, ibayo na karing puso mi ing pamakikasundong ita, amakahibye king ganap akapuriyan keka. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginuma natiliya kay gayo, Ekanti mo rin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamadan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilata ng Jesucristong Ginume. Kingaldong iti sinlagying meto nga bayong sulu king yato. Ing Diyos may kisan metong iyak king tao, at ing tao naman akasan metong ne ing Diyos. Ingalanganga mo nga mano pisana ning ke kaming kainan, at inalila ng biye ing ke kaming kamatayan. Tutuyang pagmumulalan iting pamisan metong ning Diyos at ning tao. Babalik ng Kristo king tao ing kalam ning biye alang kapupusan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapuriyan keka at ngamingang kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Nitnuing banwa, nitnuing yatu, ingkekaw ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Wanyeng naratang, king lagyo ni Ginoo. Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Tunay kapin banal o ipay kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo panbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kananya. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay paningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at minum ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita mi patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ipa, yung kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka, iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, inke kaming Obispo, ipasiano, inke kaming Obispo, emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Onofre Senior, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, medela kambe ng Kristo, minagayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat maggamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian akat parangalan manggaman ingalan angga. Amen, 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 amen. Ngani po, anti mo nga anak ng inampun, ni kaya katamong mayap at malugod agino, maus tamang ini kaya karingamanong tiro na, kaya katamo. Ika
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kabayapan king panahon me, banking kasupan ng kekang pakalulo, parati keng mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Huling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan ding kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalbandayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburihan mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timuri. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya nga sa wala. Ngayon kay katamong Emmanuel, Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, sumilalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ke ka, dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tama. Iba ing anak kami bayit ngeni, ya ing talapagligtas ning meto yato. Gewa na kaming kekang anak, sa lubungan na kesana king kekang kayarian, anong nuya mabibiye at magari kambemo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Please be seated for some announcement. Please take note that we will celebrate our last day at 9:30 in the morning, and there will be no afternoon and evening masses. Our New Year's Eve Mass on December 31 is at 8 o'clock in the evening. On New Year's Day, we celebrate Masses only in the morning at 7:30 and 9:30 a.m. Thank you and Merry Christmas. Paganakamo naman po na bukas po, aldo Sabado, weekend siya po, atin tapong misang itang anticipated Mass, keni King Parokya, alas 6:30 na ning bengi. Dakal pong salamat. Sikladangan po. Ingoratio Imperata, laban king COVID-19. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, lalapit kami kay kakaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi kay kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi nga tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring sablang doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo na karing masakit kang beneng belwan at masabal. Ipanalangin mi laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meya ang nabye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang atsu king pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patuknangan mo na sanang pangakalat na niting virus, at ing pangakapos mi karing takot me. Pagkala mo iti king kapamilatan ng ginuming Jesucristo anak mo, ang mabibiye ang punmagari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismike kaking kakulangan me, no nebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ang biring lain tiyok naling hangin, o ang saslad naling puso ning tao, o ang ganakaing kulening yato, manumong mano at yunaing Pasko. Kalam ning Pasko, kalam naling Diyos, kalam ning banwa, para king tao, kalam ning Pasko, kalam ning tula, kalam naling o ang ngalan ng sanda karing tao, o ang ting sunda
Balong balo at yunay Pasko. Kalam ning Pasko, kalam na ning Diyos, kalam ning manwa, para king tao. Kalam ning Pasko, kahit ning yato, kalam ning tula, kalam na ning Malakad king karalunduman, masalang sulong karelalim toya, anak ni baik yaking lalabagan, kitang naing kaligtasan ning yato. Kalam ning Pasko, kalam na ning Diyos, kalam ning manwa, para king tao. Kalam ning Pasko, kahit ning yato, kalam ning tula, kalam na ning Ingginong manatili kay kayo. At kaya kantimori. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang totoo. Ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midauna, umen ako nga ngeni king kapayapanat lugod Kristo. Salamat king Diyos. Merry Christmas po. Merry Christmas po, amon. Pasko na, masaya yato. Pasko na, mibait and the Holy Spirit. Amen. Masih
across the country, and that has investors worried. Hey, Becky. Well, yesterday, the U.S. in total reported more than 22,000 new cases. That was up from about 20,000 the day before, and about 17,000. Blended learning. The struggle is real ang ekstera sa online eskwela. Mahigit dalawang pag-upload yung Pilipino na ang nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya bakit natapos ng Portugal Station o SWS. My dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, Archbishop Florentino Lavallas here, greeting you a grace-filled Christmas time. The advent of the year 2020 was indeed a trying moment for all of us, especially with the commencement of the COVID-19 pandemic. Needless to say, enlarged by economic crisis, natural and man-made calamities such as forest fire, flooding, and typhoons that distress the whole world, our nation, and communities, and our very own families. 2020 is indeed a year of survival for all of us, regardless of country, institution, gender, social strata, and even faith creed. It was really a year of endurance, especially for those heavily affected by the pandemic, the physically vulnerable, those who were infected by the virus and suffered severely from it, our families and friends who were emotionally challenged, especially the bereaved families of COVID-19 death. For the many who were financially depressed, not to mention those who lost their jobs, businesses, and source of living. And never to forget, with grateful hearts, our courageous and self-sacrificing frontliners who gave not only a share of their lives, but all. With the lingering threat of this unseen opponent that contributed at large to man's fear of uncertainties, many, if not all, are asking a common refrain, having experienced all of these unusual and fearful moments.
will there be Christmas. After being laid off from work because of the bankruptcy of businesses and companies, and now struggling to earn their own living, will there be Christmas. After being physically ill due to the virus stigma, and after which devising fear of their constant feeling, will there be Christmas. After being engaged in an extreme emotion of grief because of the loss of a father, a mother, a sibling, a relative, a friend, will there be Christmas. And after all these and many more uncertainties in life, will there be hope? The answer, my dear brothers and sisters, yes, indeed. There will be Christmas. There is Christmas hope. For there is Christ, our hope of Christmas. Remember, my dear friends, Jesus in the Nativity was given birth by the two exhausted but dedicated parents who struggled to find an inn for Mary's expectation. Jesus in the Nativity was given birth because of Mary and Joseph, who very well knew that in their struggles together with them, there is God. Jesus in the Nativity was given birth believing that the first Christmas, the very first Christ's incarnation, was God's inauguration of His divine surprises. Jesus in the Nativity was given birth even in the midst of a fearful and an uncertain darkness covering the whole world. Mary and Joseph celebrated their first Christmas in the cold, dark night. But that very cold, dark night, with Christ's birth, became the brightest and the holiest night ever. With Christ's joyful birth, that fearful darkness has turned into holy darkness. Christmas is a season to smile. In the midst of our despairing Christmas, it's a season to chant in the midst of a jarring world. Christmas is a season to be resilient in the midst of fears. Christmas is a season of hope in the midst of darkness. Christmas is a season to be Christ-like in the midst of worldly challenges. Remember, my dear friends, as a believing and as a witnessing community, yes, indeed, we might sometimes be helpless, but not hopeless. For here is Christ, our Christmas, our hope. Tonight, as one expectant community of the Archdiocese of San Fernando, here in Pampanga, we lovingly offer you Christmas carols of hope, a simple yet hopeful online caroling. May these songs, with their lyrics and tunes, uplift our helpless spirits and change them into hopeful spirits. And alongside highlighting inspiring stories of survival, resiliency, and hope, that they, as our closest brothers and sisters, may also bring to us new hope, helping us believe, experience, and be witnesses that in the midst of helplessness, there is Christ's hopefulness. As a final note, my dear friends, I invite all of you to be agents of hope to everyone and all, especially those who are
materially useless, emotionally powerless, and spiritually hopeless. Together, as a witnessing community of faith, let us celebrate and revel Christmas with joy. And beginning today, let us be ambassadors of Christ's Christmas hope. Archbishop Florentino Lavarias here, joyfully greeting you a hopeful Christmas time. God bless you, and please stay safe. I'm Lorna Fabros Gonzalez, medical technologist at Jose Bilingad Memorial Regional Hospital. I consider myself also as a frontliner. Marami ng na-attenan ko regarding COVID-19. Never in our widest imagination na magiging biktima kami ng ganito. Hindi kami prepared, kaming mag-anak. Ang sakit, ang bigat. Knowing na isa ako sa frontliner, parang wala akong magawa. Sabay halos silang nawala. Sina Ima, sina Daddy. Although masasabi natin 92 years old na sila still, ang bigat sa pamilya namin, 4 days apart lang ang nangyari. Actually, nung kinuha si Ima, hindi pa namin alam na COVID positive siya. Nagbabaraha pa nga ang daddy ko sa tabi niya. Tapos ilang days, si Daddy, laging hinahanap. Sabi niya, asa si Ima? Sabi niya sa mga caregivers. Sabi nila, dinala sa nag-check up. Ang tagal-tagal naman, sabi ganon. Yung siguro, dumarating yung point na si Daddy, na siya, kahit na may Alzheimer's na siya,
may point na maliwanag ang isip.